Hagashvani Gohima, Langzi Kinu Dija, Gamchigi Maniak Mukuyak Turo. Jaginch Turgingba, Adiak Tim Jakpungazuki Analindi, Sam Jungramanchi Tangicho. Kido Yapsu Tiu Soshak Yong Gibagus no de Kia Soshicho. Aku de Adungdo Yumukbo. Nagaland Surgar Hode, FNDA yo Constitution Sakam Butsunkyak, Butsu de Adungdo Session bin Butsala. Angnan Gishur Yada Fode. Iden mengeli mude alaki bo kya pulo bale investment desho employment shugi bu chungkyak mugup de shimoshi bu tado desho Nagaland hode farming sector atsu pulo ki atsu kamshi bu chungkyak unified digital agriculture ecosystem tangeji do tiu soshak bo akina shutste kelanga soshijo Nagaland Sugar hode Frontier Nagaland Territorial Authority FNTA yo constitution yaksan sakam bu chungkyana Nagaland Legislative Assembly yo Adungdo Session bimbo menrentsudo. Hatsung kyak limki kubujua mandengimong. Eastern Nagaland Legislators Union inlu yo members to show. Ayanzam State Surgar yo officials po beba anyokyam gedang bimba le takamdo. Surgar hode legislation limki jibale alakiching. FNTA kilim legislation sema jibutsungyak. Atsadak yaksan de show. Arum yak bukablaki district boching. Department bo shu hamba abu lib dikhi zala de tado arna athaki legislation gubujwa Union Home Affairs Ministry na amali jiki ayanna gyokyungachi de sakam balila de tado Nagaland dio special constitutional status kumde alabu adungdo laki mekya gi zoki mekya loshi de state surgar na athaki constitution dio article chim asamkyak nirkya klang Close Bokup Yaksan Boju Adzin Gumde Shuakuri de Alabu Adungdola de Tado State Surgar Hude Nagaland Jo Eastern Nagaland Jagi Jara Mungalim Ushulang Jazajado Adzigambala Junang de State Surgarna Eastern Nagaland Magyakching Jazajado Adzigamshi Buzungyak Murkya Gizobale Rungachi de Shimo de La de Tado Memorandum of Agreement MOA Bokup Economic Package Arung Shu Tsungkyak Limki Kyungshi Bale Alaki Ching Nagaland Surgar Hode India Surgar Gilim Eastern Nagaland Tsungkyak Shu Arung Ju Kur Aung Pungalaki Chingna Kur Aung Tirishu Giloshib Mushudo Surgar Hode Amikya Shiki Cabinet Ching Midangilung Tsibu na Abiru Tsiba Inlu members Bobe Bale Legislation Tsungkyak New Delhi Ching Butsala Diki Mikashido Hatsungkyak State Surgar Hode, Eastern Nagaland People's Organization Gilim, Arana Eastern Nagaland District Poching, Haki Nude Tringimong, Public Rally Disho Shaton Lubum, Limki Kungshi Bale Alaki Ju Adogloshib Mushudo. Ang Nan Gishur Yada Fode Bingu Tsibale Ringim, Lok Pawan Gohima Chingnam, Investment and Development Authority of Nagaland, Iden Beba Kyapuloki Gadang Ludo. Gedangching official hode Eden Shimo Agua Kyung Ngiki de show Staging investment de show Migi Mara Alidigang de Alashi Butsungyak Limro Sakam de Alakibo Mikashido Ang Yada Fode Eden na investment entrepreneurship skill development de show Rugri Adzi Shugi Butsungyak Shimo de Alaki Dinkyak Mungshi Chido Abi hode Nagaland dio Bodo Migi Mra Shugi Butsungyak Ease of doing business, employment guhiadzi sakamjibu desho. Agushimo robodyak ariago alilabu adungdola de tado. Gedangching iden shimo alidigung de alashi butsungyak. Limkibo apuaputsu de asugacha ludo. Nagaland yu agriculture sector, shugiki ado kalangside. Agriculture department hode rinyi. Tulu tsirbo tsungyak unified digital agriculture ecosystem tangejido. Shimoshi Gubujua Rinyi, Advisor Matang Yantan Hodi, Directorate of Agriculture Gohima Chingna Kimshujido. Tulu Tsirbo Tsungkyakna Harshimoju Amatri Ado Kalangnang de Tade, Abina Ataki, Digital Platform Gubu Hode, Adungdo Tde Limshu Magyakching Tulu Tsirbo Tsungkyak, Mazankiki Desho, Streamline Service Adzukamshibu Mukin Adola de Tado. Haju Platform Asojoa, Tulu Tsirbo Gilim Kalyak Longlyak Adzin Yangshi Bale, Juhode Yinyuginra Lude Alashi Butsungyak,
rungachi bu chungkyak ne AI driven intelligence beba shimochit pale la official hode Nagaland jwa Northeast chingna aku be khalang chidi GIS service beba digital agriculture machine tangeji bale la de thado Tyu soshak boha ka shibani gohima chingna muduklo de kya soshijo Tyu bona de amkya bu chungkyak Isayo X sandals AIR news alerts de show AIR gohima chingna akya bu kokla Nasana hayusha ka news on air app de show AIR news gohima yo YouTube channel chinisha angibu kokla Longling hodegini Aryo District Planning Development Board TBDB kadang ludo Podom khung alar bogurung kyak mkya shide Airways and Railways yo advisor e bungshi phom hode kyag census lude alaki adungdo la de thade alalane ngibe labungching mung chidokte alashibu tado advisor hode census official bogilem alalane census chu alak mi khimalade adzne de sho alunggi chingne tekte alushibu mushudo MLA de sho DBDB yo chairman P bangtik phom hode head of department bogilem alalane nibe yo headquarter ching tekte bimbale surgar programs de sho jazu jado shimo shibo agim ching tangi ji de shimo de alashibu tado Gedang ching house hode GBS namsang sijo ESC office jamching shuakin bum LADB kamchigi mane kyamu kyak turok mu kyak tinge bokup schemes Home Sports Association dio registration Longling ching asrodar frimobu disho Tamlu ching sub-divisional horticulture office sobu harabo meledo Additional Deputy Commissioner Bungro Hodolu Sema hode Bungro sub-division bokup New Wongdi chingna moya gyulong digyak Limro shimo de alaki chungkyanam July kinu date mugu kyungde Gila arala de azar lolongbe bo chamke yedo cholabu mkyashido Judigyak yapsu inchi dija yingchingna Areli minchi manye disho Areli minchi manye yingchingna Inchi pungi ging kyungde ayi doki laba Contractors hode judigyak anyokyam tuktsir hanki lolongbe disho Surgar official didi chingde ala rebo ajib doki maladiki mkyashido Nagaland men's blind football team hode haikinu date khalang chingne date masam kyungde Pubanishwar ching tingye gibum men's IBFF Northeast East Zonal Blind Football Championship kamchigi mane kyamu kyak turuk ahori kiching runners up champa ngado Nagaland hode group B ching azadakbe khalang chide ahori bale semi final ching Assam gilem kol khalang by ni lukje bale aguk ngado disho final ching Meghalaya gilem masam by ni lukje bale aguk chu ngado disho chintang phom hode azadakbe khalang chide ahori bale player of the tournament chamba ngado India Meteorological Department hode Nagaland ching haikinu de trikyak masam kyungde zeng arbala diki mkyashido Department hode Kohima disho gifri ching kingi zeng mokbe ba zeng kide arba gogla de tado Tyu sosha kekiching arnchde adungdo yumok boklangi khela soshijo Nagaland surgar hode FNTA yo constitution chakam bchungkyak btsde adungdo session bim btsla Angnan Gishore Yadav hode iden mung limude alaki bo kya phulo bale investment disho employment shugi bu chungkyak magab de shimoshi bu tado disho Nagaland hode farming sector atsu phulo ki atsu kamshi bu chungkyak unified digital agriculture ecosystem tangejido kido yapsu chungkyak ne tyu soshak chulang laba kya ge shogum disho abi boru bo gilim byane chumbo mushi ki khnsi ki de shak soba